Meghalaya High Court kalapun kutno eka Public Interest Litigation PIL kabaya David kejimpen kenria yaki nong shong di madan ki balayo license syaki jaka shong ki balapun kre da ka sorkar hak kan kendailan. Kani kalawan long hadian balapun tip syaka yingka syari baka sorkar kalapun dep hak kabaya David kejimpen kenria yaki nong shong di madan hapo katarik balabu hak arko atrik naitung. Namarala ban pendep ya ketong kumta omdan I issue ban syong bishar hakani ka application ongka division bench ka bakuntop ya Chief Justice IP Mukherjee bat u Justice W Dingdo haka hukum balapan mi haka arhupratrik naitung arhajar arhusan haba penkut ya ka MC PIL number 2 of 2025. Kakam kabay David kani ka application kalong na kabentaban penkela ya ka hukum ka bahaswa jongi kabala aipor yaki nong syong di madan badan license bakin syong dukan hakatan kendailan. La pentip ba kani ka jingbu por kalakta ya ka kamay ka ji ka jongki. Namar kata ngila penjelan ya ka por syong dukan ka jongki hakani ka tan kalaong. Nong ya saat jongki nong mudoi ulapan pau ka jing sukya halor ka jing penduk bom syong hok yaki license jongki kato ka ni ki nong syong di madan kabala khanglat ru yaki bakin yo jaka syawaipan. Ka ying ka syari kalarai bakan sabishar yaki waipat ki mat ki bathamai ka bakun thup halor ka jing penkenria yaki nong syong di madan naki jaka babun brio bat ka jing kendang yaki nong syong madan ki bomdon license haka PIL bapura haka santarik unailar arhajar arpusan. Kato ka ni ki waipat ki mat kum ka balapun pau da uyo bin haneng bat ka jingkeli halor ka jingpen kenria iki nongsyong di madan baladon license naki jaka babun brio syaki jaka balabu da ka sorkar bat ka jingsyak kendang jongki nongsyong di madan ki bompat yo license na kito ki jaka nalor ki wei on sa syong bishar ondangi lakhot bishar biang yaka PIL haka santrik nailar arhajar arpusan ong ka hukum.